Ti surat ngentay ikan biyag ita, ket naggapo iti pagayam tayo ani Catherine ti La Union. Agtawenak iti 24 Mr. Lonely. Ado ti gagayem ko. Ngem naisabali ni Tony. Napasig kami iti tunggal maysa. Naragsak kami adwa, nukasta nga agkuy-kuyog kami. Bueno, papagayam, intay denggen ti panlakay drama, ti pakasaritaan, ti pagayam tayo ani Catherine. Atoy, manganta pa'y Catherine. Nangukisa kiti nalo mapapaya. Nasambit na ito eh. Agyaman na Tony nasambit naimas. Ibusun ta daw ito eh, Catherine. Mangantay ti papaya, kabayatan ti panagtugtugaw ka dito dakil pa ito. Nagmayat mo itong dito karayan, Tony. Naragsak gayam tagawting, uno piknik. Siyak ti akin na kumiti da ito eh. Kat imanugot mo tagiti kakaaroba babalasan kin babaro. Uma, kanayo na kasto niya. Namin, nagragsakak. Naragsak ka, gaputa siyak ti kadwam, saan ka di? Ha? Una, namin, gayam ka. Sikat ti kasingadan agayam ko, Tony. Irma, adaman tamaga kan ka? Agayan ayat ka din dagiti dua? Sino adwa? Dagiti man, nakatugaw iti dakila ba to? Da Tony kan Catherine? Ada ka din magkinawatan da? Kanayan namin amakit-kitak idang agkuy-kuyo. Awan, agpagayam dalaan. Anya? Imposible ngawan. Oh, kita man ida. Nagsadagan ni Catherine iti abagan ni Tony. Ako namlano asino da. Ha? Apay nga rada kasla masursurun ka. Nakas dala agpagpabuya. Agpasinday agsamutin ni Catherine. Ha? Anya ko manukas ta. Masurunak ka talaga. Mabuisitak amang kitkita iti style da. Oy, selos na dayta. Agim-imon ka niya. Anya, hoy, di ka man agsarita iti kasta. Malakit mapantam iti danong. Intag lang mo yan. Umuna akon. Nayan dagiti do. Kaslado na agayan ayat iti jarda. Anya kay ita. Agim-imo na ni Julieta. Hi, Edwin. Oh, Anya tag-aramidan? dito agar arami da kiti silo ti bilit. Tagpabakir kami man ka ni Tony. Kasta? Asino ti kadwayo kini Tony amapan iji bakir? Dua kami lang. Apay? Kuha? Damdamagak lang. Edwin? Agayan ayat da ka di kini Catherine? Diya ka mo. Agpagayam tamat ako nada. Kasta? Apay ka di atam-damagam, Julieta. Apay, kurso nadam ni Tony? Ha? Kuha? Saan? Damdamagak lang no agayan ayat da kini Catherine. Mabalin nga gayan ayat da. Mabalin mo ta saan? Anya? Kasano da ita? Dahil tumat na Tony. Di na pala arman ni Catherine. Itigas ta, agkalay sadaan. Ay na, nakadkadlawan, Julieta. Agda talaga panagayat mo ka ni Tony. Hanggang, sorry. Gaputan ni Catherine sa ti ayatin na. Tony, agayat sa ngamin ken ka ni Julieta. Iso damdamagan na no agdan nagkinaawatan nyo ka ni Catherine. Madlaw kong aggusto kanyak ni Julieta, Edwin. Ngam, awan marik na ka panagayat kin ko na. Kaputan ni Catherine ti kayat ko. Matlagayam. Hanggang anya pala tar-aramidon ngay. Ikalay sa mo na. Jack pa'y nagdaton kan ko na. Ngamin, mabay na. Siyak ti nasingid a pagayam na. Kalpasan na, armal. Anyan tungay, ti may baga na kanyak. Sa bagay. Oh, asidigtan di tabakir. Agawantan ti magna. Tapno, makadanon ta adagos. Kat ado ti maalat ang nagango akay kayo. Isupay a pagsungrod. Nagngina ti LPG ita. Sige, agawantan nga rod ti magna. Ay na, balasan ko. Awan ni Tony. Napanday jibakir ka ni Edwin, nagayam na.
Inda ka no mangayo. Tani, nagngina ti LPG. Ay, kastagayam, nana. Sayang. Diyak ida nabuta na. Simuro tak kumamat. Apay, kabaalam ti mapan iji bakir? Apay kit dinasaan, nana. Uwan gaya ang balasang ko. Sika man ti pagdamagak. Ngamin din akmatsong batan ni Tony no agdamagak kwa na iti maipapan kata kayo. Nana? Anya ka di ti relasyon nyo ka ni Tony. Kaslang amin agayan ayat kayo iti panagkita. Saan, nana? Agpagayam kanilaan. Aya. Wala na. Agpagayam kamilaan ka ni Tony. Hoy, Catherine. Sika mag-date ang sabat ko. Papanam? Napan ko man yung pa-develop dagiti pictures tayo karayan. Hindi nagpipiknik tayo. Ha? Kasta ka di? Mabalin akitaan dagiti pictures? O sige. Mapantay ti kasit gan aparke dito eh. Ta agtugtugaw ta pailaan kabayatan ti panang buy-buya ta kadagiti ladawan. O sige. Mapantang rod. Ha? Hindi iti ladawan. Nakaakbay ni Tony kini Catherine. Apay, di mo mutan may sina day tamatam itiladawan ni kini Tony. Ha? Kuya. Agayan ayat kayo kadi kini Tony? Saan? Apay, crush mo ni Tony? Ha? Bayam, ilakad ka kinkwa na. Siya kung ti makamoy ti amin. Tapno agin na sidigtirik nayo kini Tony. Anya? Tony, awisan ka kumangag disko. Ayabang ni Edwin no iso. Ngamin, kadwa tayo ni Julieta. Kayak mitag disko. Nurabiin ti papantayo ha. Sige. Agraman ni Erma, kadwa tayo. 5 tayo amin nagdidisko. Saan aparikot na ita, Catherine? Basta sika, o mannogo ta. Agyaman na Tony ha. Talaga a friend na. Saan la a friend no di kat best friend? Ay, sige. Ayabamon ni Julieta ting kaagsala. Anya ka tadi? Ha? Alam tumagdal ka ditan. Julieta, ingkay ka no agsala kin ni Tony. Ay? Sige. Julieta, umay ka. Intag sala. Sige. Oh, sigurado ka kaditi panagsala na giti boss? Nagpaiso, Catherine. Amangan matlusa sa irang laan, pero ma'am. Unay kayo? Ay, ayun ka dito da. Tapno, agin na siligtirikada. Tamuyo, agayat ni Julieta kini Tony. Abangan niya't lumasayar ka lang. Saan? Alagit din. Ingkay mo tin agsaladwa. Ingkayon. Agin dyan kayo. O sige, umay ka Irma. Agsala ta. Okay. Apay anak ko, napanan nyo idirabi. Parbangon ka na simbagpat. Ala, agkapi ka pa'y Wala nang. Sa dino, tinapanan nyo idirabi. Napankam nagdisko kada Catherine nanan. Kalpasan na. Intulod ko pa ni Julieta iti balayda. Saan ani Catherine tintulod mo? Pinilit nak ngarod ang mga itulod kini Julieta nga ore agtokyad tiriknak. Anya? Nanang, agayatak kini Catherine na best friend ko. Nyam, mabainak ngagdaton. Anya? Umay ka, Catherine. Dito itangag tugaw. Nalinong dito eh. Sige. Nagmayat dito ituro na niya. Presko ti angin. Nagmayat. Wen, dudwata dito eh. Kat awan ti makaisturbo ka data. Ada na patung ibagakin ka. Ha? Inawis nak dito eh. Tara, ada na patung ibagam? Wen. Anya dita? Catherine, talaga ka di apagayam laeng ti pangibilbilangam ganyak? Tony? No talaga apagayam laeng ti pangibilbilangam kanyak. Pagyamanak latta dayta. Ngamsyak. Saan laeng apagayam ti marikriknak para kan ka? No dikat.
agayatakan ka. Tony? Nabayagan niya agayatakan ka, Catherine. Kaya't kang ikalaysa. Si Kate arapaap ko ngagbalin niya asawa, kan inanto dagit agbalin niya anak ko. Anya? I love you so much, Catherine. Talaga ka din. Ngawan pa nagayat mo kanya. Kwan? Kinapod mo na. Ay ayatan ka man, Tony. Yung ipagarup ko no pagayam lang ti pangibilbilangan kanya. No kasta. Ay ayatan nakmat, Catherine. Oh, Catherine. Tony. Anya day terma. Invitation mat. Invitation card. Wen, invitasyon day ta. Agkalay sa ngamin da Catherine kan Tony. Anya? Agkalaysada? Apa yan? Saan ka di nagpagayam da na? Ni Catherine ti ay ayatan ni Tony. Agpadagayam nga da nalimod a panagayat da iti tunggal maysa. Iso nga iti nagpudno ni Tony iti gayam ko. Sinong batan namatan? Anya? Saan apod na dahit na? Ha? Ne? Apay ngagsangit ka matkan Julieta. Anya ti pagsangitan? Ada ka di relasyon yun ka ni Tony? Pagsangit ka akasta? Awan, Irma. Ang moment ni Catherine nga ay ayatat ni Tony. Ngam apay nga inaklon na katagkalay sada pa yan. Natural nga aklonan na Namin, nabayagan nga adda panagayat na kan ni Tony. Kastamat ni Tony kan ko ana. Iso aday ita, agkalay sada. Saan? Nagaduti gagayong ta adim maray, Tony. Agsasangkat yun at duma. Pudno day ta. Nakaragrag sa kakita nga daw, Catherine. Kunak no di ka may kalaysa. Si Kagit di Kunaknawan pa nagayat mo kanya. Kunak nagpatingga talagta na di pa nagpagayam. Naragsa ka pa nagdalay sa'yo, Catherine. Tony. Oh, Julieta. Agyaman kami ta dimaray ka, Adamot ginungon ko ariganip kada kayo. Kablaawan kayo. Agyaman kami. Sorry Saan mo nabaliksan, Catherine? Idaw-dawan ko ti kinaragsak kayo idag na nayon. Ulitat timang kablaaw kada kayo. Naragsak apa nagkalay sa'yo. Agyaman kami, Julieta. Tony, masya kini Julieta. Agayat launay kan ka. Awan mabalin ko, tas ikamatay ayatak. Imbagak pa yung ilakad ka kan kwa na. Tapno agin nasidag tirik nayo. Ngam, sa irik matgayam tirik nana. Gaputa, nakikalay sa akin ka. Saan mo na panunutan dayta? Bayam, takasaritak to. Agkidawa kiti pasensya, wenno pamakawan, gaputa na sair. Tony. Idaw-dawat ta sumangbay ko man ti lalaki a para kini Julieta. Tapno mapunasan ti sakit tinagam na. Kinasarita mi ni Julieta, ket maawatan na kami, nupay madlawlatta a maditirik nana, Mr. Lonely. Ket ita, naragsak ti binangon miya pamilya ka ni Tony. Agkinkin na awatan kami, ket agyaman na kiti Diyos ta nasalunat kami, ken naragsak kami. Ti surat ngentay ikanbiag ita ket naggapoy ti pagayam tayo ani Orlando ti Pangasinan. Kastoy ti linaon ti surat na. Dear Mr. Lonely, may saak amanalon, nagagetak abaro, ti pakasaritaag ket may papan ken ayat.
Dandani ak nagpakamatay, gapuken ayak. Ala papagayam, hintay man benggen, ti panakay-drama, ti pakasaritaan ni Orlando. Unay ka nga aso ni Magnunay, Di na kamamo. Anak pa. Orlando, sikamot gayam. Umay ka pa rin. Agtugaw ta dito kawayan at tugaw dito parangan. Ay, una pa rin. Nakaumay ka man. Wain, agpakadwa ako makan ka. Pasyarin taman ni Maray. Kurusunadak ngamin. Ni Maray? Nagadwa babae dito. Ni pa'y Maray, ti kayat mo. Apay aya, kat ni nga Rod Maray, ti kayat ka. Kat no agsisilno ka ti boyfriend na. Basta yung tapasyarin, Magno. No, di mo kayat, siyak tulatan. Ala, mapanta. Kuyugan kantaw, pare. O anya, ibagayon ti kayat yung ibaga, rabiin. O alaan, Orlando, agsaukan. Sika na. Agping na ti dun kayong agsaw. Kung amin, Marie, ni Orlando, kaya't nakaasarong karan. Mabain, isa nagpakuyog kanya. Anya? Kursunada na kang amin, Marie. Anya? Kursunada na sika, Orlando? Wain, Marie, kursunada ka. Kat sapay ko saan ko pagkabasulan? Maala, agawid ka nun. Kaya't kung ti maturong, rabiin. Agsubli ka lang ang inton na minsan, Orlando. O sige, kayon. Agawid kayon. Sige nga, Rod Maray. Ay, inkamin. Intan Magnaw. Magnaw, agsublitan to manin kuyugan nagtaw. Di mo ka din ang nagdimbagan ni Marie? Agsublikan tulangan inton maminsan Orlando, kunana. Ha? Kayat nasawin. Asikalaan ti kayat nang agsubli. Isungoray no awanak to nakadwam, okay lang. Yaputas sikalaan ti kayat nang agsubli. Ha? Kayat nang arudasawan, ada pa naggusto na kanya. Anya? Sana kasta, yung mapankan tulak ta asiksika. Dakkel ti pamatik Magnaw. At damot panagayat ni Marie kanyak. Ngala, darasen dakit di ti Magna. Tapno daras ta makaawid. Agawid ta ni Balay. Ijay ta na maturaw. Sige no daytat ko nam. Gumatangak man iti sabunan na banglaw kan shampoo na nalinda. Itabag pa ako batal kay iti sabon na nabanglaw. Kano, daytay bara paglabat ipagsabsabon mo nagdigos ka. Una, gagangay ti agar-aram abaraw, nana. No kasta. Adar-arma mabalasang. Swerte dayta abalasang. Gaputa nagagut ka, Orlando. Ay, una, nana. Asino ay, tinagasat abalasang, Ni Marie, nana. Nagpintas abalasang ni Marie. Ni Marie. Apay ka isupay. Isong araw ti kayat ko, nana. Ala, mabit lang nga raw. Tala, tigat-gatanga, Orlando. Nakamay kamot, Orlando. Anya tibagam? Agayatak ngamin kun ka, Marie. Sapay ko mata, saan na ka pabainan? Among Marie, kunada, nag-asat ka no, ti babae nga sawaag ta, nagagutak. Anya? Ay, uun kaya. Awatam da ito'y ginatang ko para kin ka, Marie. Napan ko ginatang ijay ili tay. Pizza day ta, Marie. Naimas day ta. Kanong day to. Nangina day to. Agyaman na, Orlando? Ay, uun kaya. Alaad ko mati cellphone number mo. Okay, hindi talaga yan. O sige, mudti ti cellphone mo, ta i-phone book ko. Alamangan kay ti pizza lang. Naimas kay ta. Ibusin ta kiti. Nangalami ti daw ti a pizza? Insagot ni Orlando. Inton umay manan, cake kan ice cream ka no tigatangan na. Oh, dadya ni Orlando? Agayat kan ka? Dadya akas la ubing-ubing di panunot na? Wan? Ay, siyak. Jaklakit di kayat tikas kan ko, ana. Di kayat ko, dahil ko mamat di adan,
Dahil ada trabaho na talgad. Bay amlat na nga umay sumarungkar. Amom ka din anya ti plano? Ano dito planon? Pagkwarta Anya? Atay ta. Mangantan magnaw. Mangantan. Dahil lang, ti si data. Sagay sa tangitlog. Agyaman ka, ta, da. Ay, anyan. Anya ti katawa. May gatangam ni Marie ti pizza, cake, kada ice cream. Di ka pa makagatang iti naimas asidam at Orlando. Agin inutak nga raw. Ay, unay kan gayam. Imutam at launa yung tibagim. Iso nga raw, nagtrabaho ka, tapno day gatang mo iti kanam. Imutam at tibagbagim. Nagitikat babaen, kapag gasgastusan na. Anya? Nayon ang beta si Danta. Santa, mabsog iti sagay sata lang itlog. Nayon ang iti sardinas. Unay ka na ya? Oo, nen. Mabitlaan, naggumatang kini Nanalinda. Pagsarita taman, Maray. Apay, kayan ayat mo na dyan nga Orlando. Apaya ka na yun dito ibalay. Ay, saan tatang? Excuse me. Pagan-anok mat nga iday dyan nga Orlando? No siya, kayat ka ni Orlando, aparakan ka, anak. Sumbatam kiday, tagkalay sa kayaon. Nagagat da siya ay. Ay, diyak kaya, pagan-anok mat nga iday dyan nga Orlando? Di waray man ang bakit ang abanasang ni Orlando tupay matlaan tinaasawa, ha? Atay ta. Inikkan kay ti kwartam, Maray. 5,000 day ta. Kukam day ta. Ina, ang yaman na Orlando. Yung talaga na itod mo day ti kanya? Una, kunamot kasapulam ti kwarta. Iso nga, ikan ka. Ay na, agyaman na Orlando. Agyaman na ka. Naragsak no, makikita ka naragsak, Maray. Orlando, di mo ka di pa nadamag? Ti, anya? Ni Maray, nakitarayan iti boyfriend na. Di nakman, ang awin na kasta. Kat nasak ti boyfriend na. Inikak pa iti 5,000 a kwarta na. Patsindak Orlando, awanan ni Maray di balayda. Nakitarayan iti boyfriend na. Nagsubli ka, Maray! Subli, iti. Kwarta ka 5,000. Ay. Pare Orlando, apa yang nagrilaw ka dito? Ay na, itay pa nakasala ang mga. Yawid mo, tagayip mo, tani, namambarti ka. Maray! Imak na ito. I love you! Kanon ka. Lala. I love you! Itulog kan iji balaya. Maray! Apay kaya pinanawanak. Maray! Turay mo lang ayam ti kwarta ka, tutkukin ka. Gusto da ito, Orlando. Kunak ngami di asan ani Marit ti pagdatunam. Ngam di naktumat pinatay. Kaya kung di matay magnaw. Kaya kung di matay. Naklarin. Agbagkalit ay kasa. Ay, saan? Dakas na tagayam. Nagsaya tagbiag. Nagmayat ti mga ni tinapoy kan agsida iti uray dwala nga itlog. Agbagkalaw magdaw. Uray awalan ti gayam mo. Ay, saan Agbagkalaw. Ano Orlando, di mo ramidan ti kasta. Dakas. Hoy, Orlando! To'y asom! Ang mga numagatin na! Salagay! White and brown! Salagay! Ano yan tinagan ti aso? Sige, matayo ka dito yun. White and brown! Salagay! Pasensya ka niti asok Leia. Saan mo't kiti nga kagati asok? Sinursurwa kiti good manners and right conduct. Aya? O sige, inakon Orlando ha? Lumabasak lang dito paraangan nyo, ha? Sige, ading Leia. Mapankalatan. Anya? Armem ni Leia? Wen magnaw. Armek man ni Leia ta bareng makasawa ka. Mala Padasem nga arman no kayat na ka.
Imposible adi nagkayat ni Leia kat natairak man. Wala. Saya atam ti agaram tapno makaasawa ka. Inton rabe, sarong karak to ni Leia. Ngam inat to pa'y gumatang iti isagot ko kunkwara chocolate. Iti kasta, maayo kanya. Alam, makamukha Orlando. Andakin ka na ita. Chocolate para kin ka, Leia. Sapay kumata, magustuhan. Agyaman ak Orlando. Nagdakalit at chocolate kan imported. Uy, para kin ka. Ay na, ikwartam langan Orlando. Saan at chocolate? Ngamin, madadakal tingipon ko iti dayta. Kastaya. Ay, sige. Kwartan tulayangan ti isagot ko kun kain ton maminsan. Agyaman ak. Leia, sa anak nga palpalikaw. Sikati nakariknak iti ayat, iti nagpukaw ni Maring ay ayatan. Ha? Sa pela kumata, sa anak ang mapaay kun ka, Leia. Ay ayatin ka unay-unay. I love you. Ikalay sakan, nasong batan na. Ay, Orlando aya. Saan ka kami unay nga gasgastos iti babae ngar armom? Kami, nulukunda ka ay saos. Awan alaan da lang ti kwartam, kalpasan na panawan da kalaang. Saan mo't siguro itaan, nana? Ay ayatunak ni Leia. Kat agkalay sa kami niti mabit. Nana, ninang kantaw. Ay katun abarok. Day talakit din. Maawis to ti amin na kabaranggayan o kalaysa kami kini Leia. Ala, sapay ko ba tapumudno day tang ibagbagam Orlando. Ibagakan ka ti pudno Orlando. Kukom lang takwartam. Saan ka nga ay ayatan? Isu asardangan na ko na sarungkaran. Na saan ka akayat? Dayta ti pudno. Amangan ngamin numang namnama ka. Isu apaayon kan itata na sa papay. Hindi mo't Orlando da dyan nakaigam iti tali sa agdardara sa magna. Nana, papalan na ngayon. Agbagkil samot ten. Ay, surutik man. Nadyayan, nagparda sa magna. Agturong dita abagatan. Kumalay atin iti kayong akasya. Saan nakalapdaan kayong magnaw? Nagbakilangaw! Baba ka nita! Dagos na ita! Ano katarang tibiyag mo? Saan na kang awatan niya ako Diyos? Lukas na! Alam, bumaba ka nita! Bumaba ka nita yung muli makayo at napatanang ta! Saan? Nagbakilangaw! Bumaba ka natin! Pang-asin! Umay ka! Ngayon ta agaran iti sa bali ang babae! Naradaw ang babae nita! Sige, ganyan! Bumaba nga rin dito eh! Amom Orlando, dakas tagpakamatay. Basol ka ni Apo Diyos. Dosaan na ka, no kasta ti aramidam. Ado di tati babae. Hindi ka maawaran iti namnama. Addan tupay babae asumangbay iti biyag mo gayam. Kayam? Nasakit ni Masaer. Ay ayatag nila yan. Pinahin ako. Ulitat kayam. Sana may sa ti babae. Aduda. Isa pangasim. Tadi mon ulitan ti agpakamatay. No ti kuna ti gayam ko ani Magno Mr. Lonely. Dakas ti agpakamatay. Naglidayak gaputa na paayak iti may kadwa nga ayat ko. Nupay kasta, nailiwliwag kumutlaang ti amin.